Ćao ljudi, danas ću s vama podijeliti neke od svojih posljednjih kupovina. Neće biti u jednoj temi jer u zadnje vrijeme sam uvijek snimala neke teme tipa proljetna obuća, zimska obuća, sunčane naočale, nakit, a u međuvremenu sam kupovala svašta nešto i želim da budete u toku jer mi često na Instagramu pišete da vam snimim šta sam kupila, kad na story stavim da mi stižu paketi iz cijelog svijeta. Tako da evo, danas ću s vama podijeliti nešto što sam u zadnjih mjesec dana kupila. Evo, počet ću od nekih sitnica tipa ogrlica koju trenutno nosim. Svi znamo da se sad nose ova inicijalna slova. Meni se strašno svidjelo i čak je bilo jako teško naći kod nas u Hrvatskoj Y, ali uspjela sam naći na jednoj stranici na Instagramu. Mislim da se zove Nia Design, tako da evo, naručila sam si ovo. I sa Asosa sam si naručila ove ukosnice. Već ste vidjeli da imam neke slične iz Zare jer mi se strašno sviđaju ove sa perlicama, no Zarine mi baš i ne drže dobro. Ove su upravo stigle, još ih nisam dobro isprobala, ali čine mi se puno praktičnijima zato što su na klip, dok su one Zarine baš prave ukosnice i to me onako zna dosta smetati dok skidam i stavljam. Nadalje, znate da sam fan borbolete i kad sam vam snimala nakit, zaboravila sam vam snimiti ovo ovdje iz razloga šta još nisam uspjela ni nositi. A to je ovaj mali zeleni privješčić. Zelena mi je jedna od omiljenih boja. Ovaj privjesak mi je zaista poseban. To je njihova nova kolekcija koja se zove Collectables. Dakle, imaju puno raznih kamenčića i privješčića koji se mogu skupljati i kombinirati sa ostalim ogrlicama ili zasebno. Moj problem je što nemam slobodnu ogrlicu, tako da morat ću kupiti, to je lančić, morat ću si kupiti jedan običan lančić kako bih ovo mogla nositi. I što se nakita još tiče, ovo sam si naručila također s Asosa, jako su mi slatke, sad se nose ove kao drvene, pletene naušnice za plažu, pogotovo ako na sebi imaju još i školjkice jer se zavladalo je nekako ludilo sa školjkama, a ja volim biti u trendu jer mene te stvarčice vesele i volim brzo popratiti trendove, tako da vjerujte mi, ovo ljeto će sve biti u znaku školjki, tako da ako vidite nekakve ogrlice koje imaju na sebi školjke, naušnice, čak sam vidjela torbe koje su izrađene kompletno od školjkica ili po sandalama školjkice, kupite si jedan komad i bit ćete u trendu. A ono što je također apsolutni hit su ovakve drvene torbice. Ova je bila ljubav na prvi pogled, naručila sam ju također s Asosa. Puno ću ga danas reklamirati, ali zaista nisam za to plaćena, nego jednostavno već sam napomenula u prijašnjim videima da dosta naručujem s te stranice. Stignu mi paketi u manje od 5 dana, nikad nisam imala nikakvog problema. Ja sam s njima oduševljena. Praktički svaki dan na stranici imaju nešto novo i ja to fakat često provjeravam, tako da svako toliko nešto i naručim. Jedva čekam da ovu torbicu isfuram jer mislim da je apsolutno preslatka. A čekajte, evo ja ju još nisam ni otvorila kako se spada, ali vidim da unutra ima još jedan ovako povodac, samo malo. Znači postoji i ovako dugi remen ako ju želim nositi kao crossbody. I ovo je stiglo danas, također s Asosa, mislim da će ovo biti hit torba ovo proljeće i ljeto, jer sam već posvuda vidjela ovakve okrugle modele, no ovaj je najljepši koji sam do sad vidjela, jer viđala sam ih ili samo u ovoj prirodnoj boji, ili isključivo u crnoj, ili isključivo u bijeloj, no mene je kupila ova kombinacija. Također unutra ima dugački remen, no mislim da ću ja to nositi ovako.
A kad smo kod stvari za plažu, ja vam se već od 1. mjeseca spremam za plažu jer ljeto je moje omiljeno doba godišta i ne želim propustiti nijedan cool komad koji mogu imati na ljeto. Ja sam naručila neke šešire, također s Asosa, koji stoje ovdje u stanu već zadnjih mjesec dana. I Ivo je poludio kad je ovo vidio, mislim umro je od smijeha zapravo, on se nikad ne ljuti na mene kad kupujem jer smo to već razriješili u samom startu veze, no kad je vidio ove šešire rekao je da sam fakat luda. Evo, vi ćete prosuditi. Ovaj šešir je veći od mene praktički. Od uvijek sam htjela imati takav jedan veliki damski. Znači ovo se može svakako nekako nositi, samo malo. Ma je da, luda sam jer ovaj šešir će me pojest fakat. Ali mislim da se može negdje zakačiti jer... ne znam šta bih vam rekla, evo. Nisam ga još ni probala. To tak nekak pada, stoji. Uglavnom mislim da će ovo biti šešir za neku fotku, ali da će to biti fotka od onako $1.000.000, tako da mi nije žao. Naravno, ne bih to bila ja da nisam naručila odmah 2 takva, jer nisam mogla odlučiti da li mi se sviđa crni ili prirodni. Evo samo malo. Vidite, ovaj je gore zakačen, znači ok. Tako se to nekako može nositi. Meni vam je ovo jako cool. Ja vam se veselim takvim glupostima, to je strašno. Dakle, više volim kupiti ovako nešto nego neki konkretni komad tipa majicu. Ne znam uopće kad sam kupila majicu kao ono da mi treba. Ja mislim da majice kupim onako bez veze, valjda, ne znam, kupim 100 drugih stvari i onda joj, jedna majica, ajde može. Nikad nisam išla kupiti majicu, ali ovakve gluposti često tražim i idem kupiti, jer ja sebi zamislim neku cool fotku ili neki styling i onda naručim ovako nešto. Eto. Nadam se da se vama sviđa i da nisam luda. I ovaj ovdje je normalan, hvala Bogu. I mislim da ću ga puno nositi jer sam dugo htjela ovakav šešir. To vam je ovaj plitki, ok, koji se nosi više onako prema otraga. I onda se ovdje zaveže. Naravno, to je sad ja ovako vežem bez veze. Treba to ljepše srediti uz frizuru. Ali ovo mi je jako slatko, pogotovo na nekakve ljetne haljinice, mislim da će baš biti cute. Ok, vratimo se normalnim stvarima. Šta kažete na ovo? Ja sam oduševljena ovim čizmicama, naime ovakav tip čizmi se nosi zadnje 2 godine i meni se strašno sviđa, no moram priznati da sam nailazila na jako puno modela koji mi ili nisu bili dovoljno lijepi ili nisu bili dovoljno udobni za nositi. Znači ne volim kada je špica baš onako luđački dugačka pa se izgledam smiješno. Ne volim ni kada je ovdje preusko pa me žulja, to je smeta dok hodam. Pete znaju biti čudne, boja zna biti čudna, no kad sam vidjela ove zaista imaju sve ono što sam tražila. Boja je apsolutno savršena, paše na sve. Ovaj ovdje metalni detalj mi se strašno sviđa, baš kao i ove mini zakovice i kopča. Peta je idealna i mislim da ću ovo nositi jako, jako puno. By the way, kupljene su u Stradivariusu. Još sam par cipelica kupila, to jest naručila s Asosa. Prve su ove ovdje štikle, ovako malo futurističkog dizajna. Imaju ovaj povišeni dekolte, imaju ovako jako originalnu petu. Kožne su, remen se ovako 2 puta obavija oko noge i kvalitetne su zato što je prava koža. Boja mi je genijalna, sad se jako nose ovi svijetli tonovi i mislim da ovo može super stajati na traperice, na neke plisirane suknje. Baš su onako drugačije i čim sam ih vidjela bile su ljubav na prvi pogled.
baš kao i ove ovdje zelene. Boja me odmah kupila, također su s Asosa, mislim da ću ih puno nositi. I ove ovdje koje su bazične, dakle falile su mi nut štikle, a da su udobne. Dakle, tražila sam da ne budu one tipične salonke koje idu u špic naprijed, jer me to zna dosta smetati i stiskati mi prste, tako da ovaj Mary Jane model mi se jako svidio, bio je idealna zamjena, dakle, budući da su okrugle, su puno udobnije za nositi, a peta je i dalje ovako stileto peta koja ipak je peta broj 1 što se izgleda tiče. U Zari sam kupila nedavno ovu predivnu haljinu, midi dužine, uska je sva, znači ima ove puf rukaviće. Također strašno volim ovakav ravan rez na dekolteu. Boja je zaista laka za kombinirati, ovako maslinasta i full je rastezljiva, no od onako čvrstog materijala. Ovo tu baš i ne može svatko nositi, ne želim reći da sam ja super, ali ipak sam fit, u treningu sam, pazim šta jedem. Za ovo treba imati tijelo jer zaista ocrtava sve moguće nedostatke, čak se ni meni ne da nositi uvijek, ima dana kad se ja osjećam nekako ono bez veze i napuhano, jel normalno ženski, ali kad se osjećam utegnuto i dobro i dovoljno samouvjereno, onda je ova haljina zaista onako wow, jer stoji brutalno. Evo, pustit ću vam slikice da možete sami zaključiti. Nosila sam ju na jedan seminar poslovni i baš sam se osjećala posebno. Slična priča je i sa ovom suknjom, metalik visokog struka, uska je. Ovo je baš jedan poseban i odvažan komad, još ga nisam imala prilike nositi, no jedva čekam da ju obučem. Naručena je sa stranice Fashion Nova, inače nisam nikad prije kupovala s te stranice, no ima zaista onako otkačenih stvari, ne sviđa mi se sve, no ima stvari koje mi se sviđaju, a evo sada vidim da mi se ova suknja jako sviđa ovako na košulju, tako da mislim da ću ju na taj način i nositi. Još jedna suknja koja me oduševila bojom je ova zelena, lepršava, plisirana suknja iz Stradivariusa. Također ju još nisam imala prilike nositi, no jedva čekam da ju obučem. A nedavno sam si kupila i ove dugo željene Adidas hlače koje se kopčaju sa strane i to naravno u svojoj omiljenoj boji. I mogu reći da od kad sam ih kupila, nosila sam ih već 3 puta, tako da vidim da ću ih puno nositi, baš sam oduševljena njima, ne biste vjerovali, nosila sam ih čak i na štikle. To sam vidjela na Instagramu i strašno mi se svidio luk, budući da volim kontrastne i neuobičajene lukove, odnosno spajati nespojive komade i meni to uvijek onako genijalno izgleda, tako da ove hlače su pun pogodak. E sad mali savjet, ako si ih kupujete ili naručujete, a ne možete isprobati, po meni su dosta veliki model, dakle veliki kalup hlača, tako da ja sam sebi naručila 36 i mogu reći da plivam u njima, da ih trebam dobro stegnuti u struku. Ako ste 36, možda vam je bolje da si naručite 34. No, najbolje isprobajte. Ja nisam imala priliku probati jer sam ih naručila online, tako da takve su kakve su, ja ću ih iskoristiti. Inače, ne pokazujem donje rublje, ali evo ovo nije ništa prosto ni vulgarno, naprotiv, mislim da je preslatko. Dakle, ovaj grudnjak top, čipkani, sam naručila s Asosa. Oduševljena sam ovom lila bojom, zapravo rekla bih da je ovo nekakva jorgovan boja i inače obožavam jorgovane. Mislim da je ovo pre-cute i sad se jako nose svi ti seksi, slatki topići, ali u nekim varijantama da se malo čak i vide. Na primjer, ako nosimo ovakvu recimo košulju, pa možda nešto da mi malo izviri na ramenica, ili budući da je ovo jako slatko na leđima, ako ću imati ljeti nekakvu majicu koja je otvorenih leđa, onda ću nositi ovo ispod kako bi se vidjela ova ovdje crta.
Još jedan slatki detalj koji je must have ove sezone su svilene marame, onako retro Hermes ili Chanel stila. Zaljubila sam se u ovu, a bila je strašno jeftina u Stradivariusu na sniženju, mislim da sam ju platila 30 kuna, nevjerojatno. I obožavam ju jer su zastupljene sve boje na njoj, tako da mi paše na apsolutno sve. A ono što ja jako volim su one retro kombinacije, odnosno outfiti kada se nosi ovako, tipa Grace Kelly, nekakve velike mačkaste naočale, damski, neka lepršava haljenica ili evo nešto ovako bijelo i jednostavno. Mislim da ću ju puno nositi ovo ljeto ili se jednostavno može nositi stewardesa džir. Inače, ja ovo volim vidjeti, no sama se, kažem, osjećam kao stewardesa, pa mi neki puta bude bez veze, tako da je meni ovo oko glave čak puno ljepše. A budući da vozim kabrio bubicu, ljeti mi uvijek dobro dođe nešto oko glave, jer zaista zna puno puhati, tako da će ovo biti pun pogodak. Još jedan modni dodatak koji sam skupila u skorije vrijeme je ova poštarska kapica, također iz Stradivariusa. Uzorak i boje su mi fenomenalni i mislim da mi jako slatko stoji, tako da evo, baš je cute. Dugo sam također tražila bijelu torbicu i nijedna mi se nije sviđala dok nisam naletila na ovu iz Manga. Samo malo, mislim da ima, da. Ja ne znam zašto nikad ne koristim ove dugačke remene, samo tren. Uglavnom, nude boja, je super, je slatka kombinacija, no ja volim torbice nositi ovako na kraće. Rekla sam da ovo sam kupila u Mangu, još na sniženju, tako da vjerujem da ju nećete naći. Ja sam ju kupila krajem 1. mjeseca i fakat se da kombinirati na sve, tako da sam jako sretna da sam ju uzela. I evo za kraj još jedna stvar koju sam bila naručila čisto za probu, jer to su one stranice, oni oglasi koji znaju iskakati na Fejsu i Instagramu, a za koje već vidite da su too good to be true, dakle čim je nešto super na fotki, a cijena je urnebesno smiješna, to je urnebesno mala, imam uvijek averziju i strah od takvih narudžbi i rijetko to naručujem, no toliko mi se svidjela ova košulja, haljina, tunika, da sam morala riskirati. Čekala sam ju dosta dugo, toliko da sam već bila zaboravila da sam ju naručila. Kad mi je stigao paket, Ivo mi je donio i kaže, kao šta si naručila? Ja rekao, majke mi pojma nemam, znači uopće ne znam šta je sad stiglo. I onda je došla ova košulja koju ste vjerojatno već svi vidjeli, dakle sprijeda je ovako kraća na volane, dakle to se nosi na neke traperice visokog struka, a onda iza leti skroz dugačko kao haljina. Evo ovako plavo-bijela. Mislim da je ovo nešto pre-cool za imati u ormaru. Kažem, nemojte me ni pitat koja je stranica jer nemam pojma koja je i ne volim uopće preporučati takve stranice jer me uvijek strah iza sebe, a kamoli onda da preporučim druge. Zato najčešće naručujem s Asosa jer je provjerena stranica ili ovo tipa Zara, Mango, Berska, Stradivarius. Sve to je čisto ok, a ove prekooceanske to stavljam drugima i zato najčešće ljudi budu razočarani i pišu po forumima itd. Ali ja kažem, čim nešto nema smisla, dakle ako na slici stvar izgleda kao da je od $1.000.000 i onda je cijena tipa $9, mislim, budimo realni. Najčešće je neka varka. Ne kažem da neće doći ili da će vam uzeti novac, ali najčešće ne dođe kao sa slike, nego dođe nešto katastrofičnog materijala ili veličine za malu djecu. I zato kad naručujem s takvih stranica, uvijek naručim broj veće. Evo ovo je M, inače sam S i došlo je taman veličine, tako da u S ne bi sigurno stala. Eto, drage moje, to vam je to od mojih posljednjih kupovina. Naravno, bit će toga još, neki paketi su već na putu, tako da pripremam vam svašta. Ako me još ne pratite, molim vas, možete stisnuti onaj subscribe klik, zato što mi to znači. Onda imam feedback da vam se sviđaju videi, a vama će naravno dolaziti obavijesti kad god nešto objavim, pa ako vam se već sviđaju, da možete i uredno pratiti. Vidimo se i družimo se, pusa!